Što se smiješ, Buna? Gdje si ba, majka? Sjediš u tišini, što radiš? Šunjaš? A šta tražiš? Tražim, ostavila sam negdje prstenja, ono što sam od vjenčanja. Dva ista i ima tu sve. I nema. Evo nađe ove novčanike. Na šta ima u novčaniku? Nema ništa, prazni su novčanici. Čuj. Šta je trebalo biti? Treba da imam pare, nema. Gdje su pare? Sve pare imam, znam da imamo, nema i nestane ih sam. Nema više. Ja sam još živa. A kad ja umrem, ne smije niko otac ništa da zapaljuje. Da pali, slučajno. Ako to budeš dala, to bi ja... Neko mi govorio, ako budeš ovo radila, udavat ću te usno kad budeš spala. Ko šta? Hava moja sve kvara meta. Ako budeš šta radila? Da, ako budem zapalila šta iza nje što ostalo. Čuj to. Jada ona jedna, nije ništa, ni ostalo jebovci. Pa sad ona je stalno vičem. A šta će ti ona govoriti kad nije ni bila s tobom? Bila ja šta, ona dođe po 3 mjeseca. Po 3 mjeseca dođe, kad Ibra ode u Njemačku, ona dođe. Bude sa mnom, kod mene ja radim. Ona je bivala, sine, drago je bilo, kod mene bija. A zadnji put je ostavila i djevera. Pošla sin u Makedoniju da vidi i umrla tamo. Bog je post tamo dođe. Ne daj Bože ništa. I eto, ona je to kad je bila od zadnji put donijela ja to. Znači sve, Maja, šta se radi? Ništa. Iza hodina života šta se radi. Znaš šta bi ti mogla da vidiš, jer mi gotovo ono. Koje? Metla malo, oni, zavtijevšu ono malo. Sad sam malo mlijeka nala, malo prije. Trebamo da čitamo komentare, a moraš televizor da smanjiš. A ne možeš. Samo ćemo ga smanjiti skroz. Smanjiš. Sada sam kafu da stavim. Ne gledam posao, nego kad ništa ne radi, ja sam onda ko metražic. Dajac, komplet. Nigdje nije otpošli, ne čuje ništa. Idnijela ona mi da jede, ono što je ostala će ukušavaš. Dere bak sud jednom. Hoćeš ići napolje da pijemo kafu? Aha, no. Ajde. Ajmo ona da se malo makne, drugčije otići. Nosi, Bluj. Dugo su i bile, stvarno. Boga mi, evo ga proradio. Vidiš, napolju radi. A u mene nije u redu nešto unutra. Nešto ne radi dobro. Da li struje, da li... Znači, danas čitamo komentare. A? Čitam ti komentare. Ali ne razumijem šta si rekla. Tačno da ne razumijem. Ti imaš dosta komentara na ovome juče u parku kad sam bila, na grupi. A bogat. Aha. Znači, video tek je juče izašao i imaš dosta komentara. Neke izašao, one sve lijepe ženice. Sve su fine. Hađenici samo viče skini naočar.
skini naočare, pa ne vidiš se, ja? Ne volja kad metneš naočare, biš baci. Ne voli kad metne naočare. Ja bi les skidao i ostaje u čašu. Samo hoću sprijeti skini naočare. Pa jest malo nezgodno, kad sjediš s nekim pričaš, gledaš mu u naočare, ne vidiš moć. Da gledaš u njega i ne gledaš. Baš je to i meni je to malo glupo, eto. Je. Evo ovako, da ti nabrojim prvo sva imena sa ovog videa koji su ostavili komentare, ove naše lijepe pratiteljke, što nas prati, što te voli. Anita, Vildana, druga Anita, Fatima jedna, Cvjetić Leptirić, Saliha, Fatima druga, Soni, Kristina, Zagorka, Verica, Hamida, Mira, Salema, Nađa, Nikica, Mirsada, Lutfija, Draga snao, puno je bilo. Vlatka, Jasmina, Berina, Dragica, Azra. A dosta poznati imena što imamo od kako smo očevi. Ja, pa sve su to. Ja. Zelkida i ja mislim da su ta sva imena na ovom jednom videu trenutno, što ja mogu da vidim. A komentari... Ok, Vildana kaže, nema naših žena Bosanki na Dunjaluku čitavom, kaže. Nema. Uvijek neke naše poslastice se dijele, naša mehrametli duše nema nigdje maksu selam za sve hanume. To je pametan razgovor, odlično. I nema, ako je malo znadne sredice, ona je vela. Ja sam to htjela da zabilježim, da se vidi kako se naš narod skuplja. Pa ja. Pa ja, ima dosta naroda i narod se to i hvala Bogu ništa, ovo je 1/3 poštuje. Pa ja kažem, reko nije ovo ništa koliko ima naroda. Koliko naroda dođe. Koliko dođe, ja. Nisu još se vratili iz Bosne, nisu... Neko je bolestan, neko nije mogu doći taj dan. A svi su Bosanci, on to i daju. Ali uglavnom lijepo je sjest, popiti kafu zajedno, popričat. Ti ćeš opet u petak, u četvrtak ići. Ne znam, zavisi gdje se ide. U zgradu. Neću ideš u ofis tamo, neću, vidjela sam napisati. Neću tamo, šta ću tamo, da mi siraju napolje sa kamerom, s telefonom. Anyway, hajde, evo imamo sljedeće ova. Anita kaže, joj, kaže, legenda bosanska, volim te, kako se sredila. Vidim, trajno vidim. Kako si se sredila, viče? Ja. Evo, Cvjetić Leptirić ti kaže, lijepe hanume, najljepše ste naša majka kao modna ikona. Bravo, tetki za prohu. Da Bog do moja snaha mene bude vola tako kao majku. Aha. Ako Bog da, inšala. Napisala sam ja jednoj poruku. Jesi metla je? Jesam. Ako zaslužiš, dobit ćeš. Ako ne zaslužiš, neće dobiti ništa. Ipak. Pa nekad nije ni u tome, ali eto, ne znam. Ali bude, Boga mi višćinom ovako bude. Ne možeš ti voliti pače, ako je ljuto pače, ujedate stalno. Ne možeš se voliti. Evo ja volim ovo kjera, on ne ujeda. Ako koliko ima, to je samo jedna. Saliha kaže, draga Mirsiha, baš ti hvala za snimak, baš vam lijepo, ma gdje bili? Ima nas ko Kineza, viče. Ima ja vičem ko Arapa, ali naše žene su sve lijepe. Eto juče one žene sve su bile lijepe. Ali nemam još i šaši je pravo druga. Sam je pravila ručak. On nema nje, ne znam, i ne pitaju, ne stigo da pitam ovu drugu šta je sa njom, zbog čega je.
Ima još vina koji stvarno fali. Ovo je jedna od Fatima koja ostavlja komentare. Ima dosta Fatima, pa ne možeš ti sad zapamtiti koja je koji. Kaže, mašala, sve ste ko kraljica, majka je posebno, selam svima i uživajte u lijepom društvu. A ja, ako si insan, imat ćeš i društvo insan. Ako nisi, nećeš. Vidiš one cure, ono gluho, bilo cura, ne zna šta radi od mene, hoće da mi glavu otkine i ubići. Malo je dosadna, malo više. Previše. Ja se otimam, ja. Aman, ja, rabi, cura napazna, Boga me strah. Ajde te poljubi jednom, ona stoji jednom i to u vrat. Ja. Žežbu ona toliko puta, pusti me. A ufatla za vrat, zagrla, a god glavu ljubi, čube, ja, rabi, čube stakla, pa mi svašta proleti kroz glavu. Zašto nisam joj ništa, niti je vidjela, ni čula. Čube stakla. Ja, rabi, čube, ja, rabi. Kaže ti Sani, Nana je, kaže, iskrena i poštena, od nje se ima puno dobrog i pametnog naučiti, nekako dominira otmenošću i jednostavnošću. Čuj, ako ti ne možeš dominirati sa ženama takvim, ima svakakvih. I među njima, onim ima svašta. Moraš znati kako ćeš se postaviti. Kaže, trunke zla kod nje nema, samo velika ljubav za ljude i neizmjerna dobrota. Čuvajte nam Nanu, selam ali. Hajte dođite vam, Bona, hajde sjete uz na veran, da kahu popijemo. I ona neće juče da strati da popije kahu. Još i ono ja su drana. Nema 3 cigare, rekao da ti izvadim cigara. Neće, to će mi cigara. Kristina kaže, pozdrav za društvo, posebno za majku i Mersiku. Hvala, pozdrav Kristini. Tako treba. Tamo. Sve. Pogledaj jedan kamere tamo. Gdje imamo? Kamera, vidi je kolika je. Čuvajte i moju snahu, sine, nemojte. Ona je dobro biće, lijepo. Kaže, Zagorka, pozdrav dragi da... Ta Zagorka snaha stalno se javlja. Pamtim njezino ime. Pozdrav drage moje dame, divne ste mi, baš lijepo druženje. Tako, tom se sviđa. Mama je prava gospođa, sve u stilu, a Snajki svaka čast što cijeni poštuje svekrvu. Ja. Pa valjaju možda za mjesec, 2 da dobije i ona snahu, gluho bilo. Gdje će naći? Nema šanci. Kaže ti Verica, kaže da ti sve moram reći da je majka najljepša. Ja pa i to i ona Hadrinca viče, i otvorite oči, ostavi lice, ti si lijepa žena, ne gleda svako. Biži Jana, biži tam Banci. Kaže, da ne znam da ste u Australiji, rekla bi da ste u Bosni. Ma nema nigdje kao našeg naroda. Naš narod zna da nađe sve, zna sve da... Prave žene znaju da se obuku, znaju da budu dobre žene. A ima i rospija. Verice, hvala ti, šaljemo ti. Šaljem ti poljubac veliki. Verice, dušo moja draga. I svi vi koji pamtite Nanu i koji gledate Nanu i moj snah, gledajte nju i ona je dobra, predobra. Dobar insan. Vrlo je teško biti pametan, dobar insan. A ne može biti budalast dobar insan. Jer ona je druga osoba. Bog dao je pamet. Hamida kaže kako vam je lijep dan, baš ste se lijepo, kaže, družile. Puno pozdrav vam šaljem, dobar polezak. Mašala. Jel to ona hljeb? Aha. Nisam ja znala tu riječ šta znači, ali skontala sam, rekao, sigurno je rekla za kukuruzni hljeb, ne? Ja šta, sinoć sam nadrobila onu djelicu ledenog kajmaka i ono kiselo mlijeko, joj što sam pojela. Jesi li? Hvala tetki Sadi. Tetki Sadi, hvala na... Aj, Sado moja, što sam ti krohe jela. Kukuruzi.
Kao on mora sve kuruze, bez ne znam. Kuruza, pardon. Nadrobila sam sve malu djelicu i I ja sam iz Zenko. i kajmaka metla od ozgo, a uzela jogurt onaj naturalni. Pa kajmak koliki je. To sam sve njega. A ja sam samo sa mlijekom i medom, kako ona rekla vičesto. Ona je rekla, a to ću drugu. A ovo meni želja ovaj jogurt da ja pojedem sa pruhom. A to mi nikad nisam pojela, evo ga sad. Ali jesam kad je Nana bila pa ona pravila pruh. Ona voliku napravi. Pokrije sa onim brašnom bijelim, muti sa mlijekom, mama, prespe preko nje i pokrije i ostavi. Ovo nek stoji dostra, ona mora tako odmarati. Ne dolazi, kaže ona tako. Da. A kaka bude, jo. Ma ja najbolje znaju naše Bosanke to da napravi. Ja, pogotovo starije žene. Pogotovo starije žene, ja, sigurno. Stariji narod bolje zna, normalno ima više iskustva i sve to. A? Ima više iskustva i ja sam probala nekoliko puta, ali nekako mi ispadne ono tvrda, sposobna. No, nisam nikad ni probala, ni mogla. Ibro viče daj da ti ja zakuvam na me. Ja gledam kad Nana kuha. Jednom je zakuvam. I poslije šta ćeš ti Ibro, kaže ja ću on hoće ko onoga, kad se muti mlijeko, postane ono mlijeko. On toga nadrobi, hoću mlijeka toga. Ja nadrobim i da ja, kaže, dobro posolim i da ja se najdem. I stvarno. Dobro se najdem. Ja sam od onih djelce. Ja, kad već pričamo o kukuruzi, kako ko hoće, dajte nam eto jedan mako recept ko misli da pravi dobro i ko zna, pa da mi napravimo i da pokažemo. Tako će biti, napravit ćemo. Da. Ali ja više volim sa malo krupnim onim brašnom nego sa skroz mljevenim onim, znaš. Trebamo poskod navečer pa onda sutra dan. Pa dobro, to zavisi sve od recepta. Odličan. Da mi... Moram reći nešto, nije mi reći ovom probom. Nešto mi nije treba. Zato ti kažem, brašno bilo skroz mljeveno. Mljeveno brašno, skroz. Ili je metla bijelog brašna dosta u nju. Vićeš. Ne bi bilo onako mehko da je samo brašno ono. Ovo je ono mljeveno kukuruzno brašno, skroz mljeveno. Ja. Anyway, ja. Kaže Mira, mama, selam za Nanu Begzadu, lijepu snahu, selam za Turnopoljca s Hasana, za Ona ga sve pričao. Za Hadžinicu i sve za Kozarčane. Vidiš kako znaju se molja. Pa ovo žena gleda iz Kozarca. Pa pozdravlja, ja. Prepoznala nekoga i onda tako kaže. Čuj, Hadžinca iz Kozarca. Pa ne znam ja. Pa tako kaže. Hvala i mi selamimo, eto od njih isto tako. Selamo mi čitav Kozarac, ajde. Mogu. A prenijećemo, moram. Moj baba ukinuo naše djetinjstvo lijepo zbog Kozarca. Zato što mu je brat bio u Kozarcu na službi. U međuvremenu se zaratilo i on je rekao sebi zakleo da će ići u Kozarac razgrad. Jer čovjek razbolio se, ženu neku rospija. I šta, poslije kad je on našao nju, drži, kaže, frizera je naš koz u prijedoru, 2 čerke ima od njega. Ali kaže, drugi su mi svi rekli da ne okrećem glavu na njih, da je bila rospija, kaže, opasno. Kaže ti Salema, kaže, lijepo druženje, ja sam sa vama uživala. Salema. Blago meni kad čujem tako lijepe riječi, tako fino. Nađa kaže, lijepe moje ljepotice, baš se prave, da mi je lijep i prijatno vam želim dan. Hvala, Nada.
Hvala ti. A srcari imaš 1000 srcari. Hvala duša moja draga. Hvala. Nikica kaže, majka najljepša sa svojom frizurom. Hvala. Lijepo vam društvo i druženje, super. Odlično druženje, pa tako treba ban. Ja malo iznenadila moje sevde. Onako sve slijepi se kosa, vjetar odnese, šešir nosila. Šta će mi šešir? Potpari se glava i gore kosa ode. I ja rekao odo da snaha moja mene načera, hajde frizuru. A majka. Od ženaža smo baš pravu ženu koja radi. Slučajno. Eto šta Nisam se ni ja nadala. Sva slučajnost bona, on za džaba tolike pare. Šaha lunja okolo otišla, hodala. Bože, ja pare dala za džaba. Šta ćeš? Svašta. Selam od Mirsade, kaže kako ste lijepe, drage naše žene. Lutfija kaže na nas danas ekstra lijepa. Lutfija viče kaže selamite mi Hasana Maksus drugi put kada ga vidite. Bili smo nas dvoje, kaže, bili smo oni skupa u New Zealandu. Je. Hoćemo mama kad budeš išla na grupu pa ako se sjetiš zapamti ime Lutfija. Lutfija, je. Lutfija. Pa šta ćeš, da Bog do nije bolestan sad kad rahat možeš živjeti rahat. A šta ćeš, mama, tako ti je život. Ona ga žena i tukla i vnukla, Bože mi. Takav je život, šta ćeš. Veliki čovjek, majko moja mila, šta. Znači, od Lutfije selam za Hasana. Kaži, bili ste zajedno u Novom Zelandu. On će valjda znati ko je to, valjda će se sjetiti pa ti, eto. Vlatka kaže, hajde bo izašla si ovdje, ima da uživaš u friskom zraku. Jes Boga mi, najbolje riječ. Juče mi je bilo najbolje. Eto, najmanje nas bilo, ali mi je najbolje bilo. Aha. Valjda gdje je hladovina, onaj zrak, ono lijepo. Stvarno lijepo. I žene su bile ono prilično. Ona moja sada malo lane pa opet šuti. Uslopovi bolije. Kaže Jasmina selam svim curama, a pogotovo mojim dvijema. Hvala Jasmina, ime smo cure zbuna. Pa, dobro. Berina kaže selam alaikum, cure, lijepe se danas posebno. A mi smo lijepe, ja šta radi? Svaka žena je lijepa na svoj način. A baš je majka bila ekstra. Meni je bila nekako najslađa. Ja. Dragca viče, kakva dama. Evo me. Bila sine i ostala. Lijepo druženje. Bog da me sahraniše onda kad sam se razbolila. Nisam znala za sebe. Ovako ću makar malo živjeti do smrti. Dokle to Allah zna. Ja pitam za Hadžinsku koliko je godina, ona meni kaže 87, 67. Ona žena kaže nema toliko, ima 85, kaže mu. Pa dobro, tu je to. Pa tu je to, ali lijepo izgleda sad. A dobra je, žao mi je, jedan kolicma. Bože dragi, da moram je pitati da je sin doveze meni pa da bude kod mene da sjedimo. I šta ćeš onda? Pa dođe po nju, vozi, ojo. Ima sina sa sobom. Azra kaže salam nana i kraljica, ljubim te. I ja tebe, Azra. Walaikum selam. Da ste mi zdrave žive. I lijepe bile lijepe, da ostanete lijepe, morate, čuvajte svoju ljepotu. Sve naše Bosanke su lijepe. Samo treba je malo da vodi računa o sebi. Neka ide na hero, neka naguđe, neka jezik koliki pruži. Hajde, možda i to treba imati. Zelkida kaže, selam naši Bosanci. Hoću da pitam da nema možda jedna kozarka iz Maoči u vašoj blizini, a možda i baš i snaha od ove kozarke. Čuj to, iz Maoče? Ja.
U Čizmavci, tu tam gdje je Amidža. Gdje je šef Zove se Feha, a djevojačko Pekić. Peć. Feha, Feha. ne znam. Ma kako je? Ma ja. Fe- A dobro, ajde idemo na drugi video. Sa ovog drugog videa ovdje ima 280 nešto isto komentara. Kristina, Verica. Majkine, cure drage. Verica kaže, kad si ti spominjala da ako ko zamjeri ili nek ne gledaju, šta ja znam, ne znam ni ja šta se spominjalo. Ako je loš video, ne mora čitati da čita. Nije, ne treba da gleda niko, hajde. Exactly, najpametnije to, ne mora gledati. Kaže, Verica nema tu zamjerki, kom smeta, nek šiba dalje. Ja, ima izbor veliki, Bogam, da gledaju ko tamo. Zagrljaj za Vericu. Ja. Kaže, Snježana nikad niste dosadne. Eto, pa vidiš da nismo, ja kažem. Koliko već mjeseci ovo traje, Bogam. Ja. Ali ne vole što mi idemo na pijacu, gledamo. To dobro dođu ženama, bona, ne znaju neke smate. Neko voli sam da sluša kad pričaš, neko voli pijacu, neko voli shopping. Neko da se smiješ, neko ne voli sve iste stvari. Voli sve da se zna i da se vidi. Misleći tamo kad misliš u Australiji, gdje će Australija imati pijac? Ma ima sine svugdje, nema. Kaže Željka, ništa ne reži, Nana je fenomenalna. Ko zamjeri ne mora gledati. Pozdrav za vašu familiju. Pozdrav i tebi, Srećo, i tvojoj familiji. I ne mora gledati, ja to kažem, to je najpametniji. Nemoj gledati ako ćeš se nervirati. A mi ne pravimo nikakav cirkus da se nervira neko. Život jednostavno, koji je najjednostavniji. Spontano, ništa nije namješteno. Sve originalno. Pa nekad bude smiješno, nekad bude kako naleti nama, tako imaju i oni. Baš i tako. Kako nama naleti, tako i njima bude. I njima plasiramo. I nemojte se ljutiti kad vidite da smo ljuti. A anyway, svima pozdrav i selam. Jes, Bogdan, jes, tako. Vi ste svi naša. Pozdrav za Jasminu, selam, Berina. Berina je glavna, ona ostavlja komentara, mašala. Kaže, selam alejkum majka, majka je jako lijepa sa novom frizurom. Hvala Frizina, hvala. Mirsada, isto Tursunović obavezno ostavlja komentar na svaki video. Lijepe naše lutke, samo šopingujte. Nani je lijepo sa frizurama, ti Mirsiga si prava heroina i puno sabura, mašala. Tako je, to je pravo, si našla šta je ona, tačno. Prava heroina. Majka Zuhra kaže, lijepe naše Bosanke, duše drage. Tako je, nisu namještene, nisu neke da se uvrću i zavrću. Normalno. A u kako društvo uletimo i mi tako idemo, moraš tako. Ako je dobro, dobro je. I vama će biti dobro. Ako nije dobro, onda malo neka doma nema. Ja. Tako mora živjeti. Nađa, ljepotice, kaže moje, samo uživajte. Tako je, Bogam nado, da i ti nama uživaš ako Bog da. Padila, mašala, kako ste se sredile, zdrave mi žive, bile sretne, da vam Bog olakša u svemu, ako Bog da ljubim vas. I tebe dušo, da ti olakša Allah, tvoj život kompletan. Samo misli na Allaha, bit će ti dobro. Fatima, frizura je prelijepa. Predivna duša, majka isto tako da oba dvije niste takve, ne bi ni mogli tako funkcionisati, predivni ste, veliki selam za oba dvije. Normalno, tako pametan svijet razmišlja. Gdje bi mogle voliko funkcionisati da imamo neki... Anita, ljubim. Ja ljubim. Fatima, kako ste mi lijepa, majka, posebno ljubim vas. I mi ljubimo Fatimu.
Mirjam Avdić, Dušice dvije, Nikica, baš ste se provozale i svugdje. Stignete, svaka čast. Hvala. Hvala lijepo, zdrave i žive bili. Zijada kaže assalamu alaikum, mašala, uzbudljiv video svaki na svoj način. Pa ja, svaki dan, interesantan da gledate. Cure moje drage, da gledate. Ja sam volila gledati iz Australije, tako sve redom. Na momente me prepade, kaže, kad vam se telefon obori sa stakla, dobro je viče. Majka, imam kondiciju, mašala, brza, baš kad bira robu. Brza si, imaš kondicije. A ja namjerno rekao, nećemo rezati ništa, samo sve ću ostaviti. Ne mora se sve brisati. Hajde, rekao, nek se Jani malo prepadnu kad mi je telefon ispukao malo kad sam snimala. Sjećaš se? Jagoda kaže, veliki pozdrav, super ste, a majka kao dama. Volim i imam ukus robe, ljubim vas. Ima ukus, moje robe se oblači. A da zna, moja cura moja. Pozdrav za sve naše lijepe, drage pratioce, gledalce, ljubimo vas. Mirjana kaže, majka je duša draga, pozdrav. Pozdrav za Ljilju, pozdrav, 100 pozdrava. Hasiba kaže, kako ste mi se lijepo... Šta naočare probati? Nije mama, nego nije dobro napisano, nekad telefon pogrešno napiše, pa ne možeš stopiš žena misli riječ. da nećeš pročitati. Kako ste mi se lijepo, možda ne znam šta. Hajde, moje dame, mašala, mesiha, lijepi su ti momci. Najradije bi sa vama da malo cirkuzimo. Selam, ljubim vas. Da cirkuzaš, hajde dođi, bone. Ja. Hvala, zdravi živi bili. Nek vam Allah zadnji mir što mi imamo. Eto, ne treba vam bolje. Azra kaže, selam, dragi moji, kako ste mi, ljubim vas. Dobro smo, kako ste vi, drage moje lutke. Lutkice. Saliha, majka je dobra. Ujta Saliha namreži. Aha. Majka je dobra, a i snaha, samo naprijed, volim vas gledati. Eto. Kako da ne? Hamida, drage moje, što vi uživate, baš vam je lijepo. Mersiha, ti si divna, a majka je njen shopping terapija. Tačno. Ti si pogodila dušu. Volim svašta da gledam, a nekad nešto i omahnem. A nekad vratim se sa možda jednu stvar, dvije uzim. Kaže, šalje selam. Hvala, i mi također isto. I mi šaljemo sve o selama. Divne ste obe, Mersiha je lijepo vaspitana i pažljiva, a Nana je zanimljiva, mahitija. Jasmina kaže, selam cure moje, mašala, momka pravi bijeljenac. Ja. Hasiba, majka lijepu frizuru napravila. Dobro je kad si vidjela Hasiba, how are you Hasiba? Kako si? A nije ovo, sad ima video, ima komentara dosta sa videa gdje je frizura. Kome smeta neka ne gleda, ima nas koji volimo, divni ste, Verica. Hvala lijepo, da Bog da vam, Bog dao sve. Sve ljepote. A, čuj ovo, Zuhra. Drage moje Bosanke, istjerat će me čovjek, ja samo gledam vas, kaže, ništa drugo. Pa nauči nešto, dušo moja. Istjerat će me, kaže čovjek, ja kaže, samo gledam vas, ništa drugo. Jesam ja bila nasmijala kad sam sam prvi put pročitala. Ovo žene bole. Neće pred čovjekom da nas prikazuju. Nije, žena kaže, istjerat će, pošto previše gleda nas. Žena gleda nas, ne pravi ručak, može nešto. Anyway, svi su komentari prelijepi. Vildana, veliki selam za divne gospođe, pratim vas sa velikim zadovoljstvom. Hvala. Hvala vam lijepo, da Bog da zdravi živi bili, Allah vas gleda. Mary Smith, tako kaže vam je najljepši snimati i niste dosadni, mi vas volimo gledati šta god da je. Hvala. Hvala vam. Vlatka kaže i da se buni neko koga briga. Baš, ni od koga ne uzimamo ništa.
Snježana. Baka se sredila kako divno upari boje. Frizura joj je odlična, ali ipak primjetljivo kako vi imate košulju. Stvarno ste pod stresom kad izađete. Pozdrav za vas, predivna žena. Prelijepo, hvala vam puno što se javljate, što nas gleda. Da znam da još više da nađemo nešto još bolje. Ja. Što vi želite vidjeti. Ja sam željela, dok sam bila u Birmi, no sam željela da vidim. Pa makar to bio ono štetuku, makar što bio Australija. Ja, pozdrav za Lidiju, kaže mašala djeca Medeni, a snajka svaka čast majka Lady. Pozdrav. Hvala od Lady. Anita ti kaže maca se sredila. Hvala vam, zdrave i žive bili. Bog vas nagradio, ako Bog da, to je najbolje. Mersija, pozdrav za Mersiju. Sanja, lijepe moje pozdrav. Za Sanja, pozdrav od nas. Salema, pozdrav. I od nas pozdrav za vas. Da morate doći sjest sad sa nama ovdje pit kafu, eto. Hasiba, Mirha, Dosta. Natalija. Luho, bilo koji je narod zvao. Zdravi i živi bili svi i... One su drogirane s nama. A? One su drogirane s našim shoppingima i s nama. Ko voli? Narode, jesmo mi dosadni svaki dan kad izbacujemo video. Napišite nam. Da smo li dosadni? Pa da smo do sad ne bi stajali i sjedli gleda. Šta vole još pitaj? Pa to hoću da pitam. Da li imate li neku ideju ako nešto što je lagano što možemo s majkom da snimimo? Ako mi možemo to da snimimo, mi ćemo to uraditi. Ili nešto što bi želile da imaju, a da je lako opet, pa da možemo poslati. Ima liko da ga obradujemo malo. Kako se cijenkati tutorial da nas se frizirale? Da, obraduje. Ima negdje smiješni neki komentara, ali kad ja sad to našla na koju je to... Sad ću ja sam da prolatim kroz ove komentare u jednom Moja snaha. Gledaj koja se srcali. Gledaj ovo. Mašala. Snježana, Arifa, Meri, Mirijam. Mašala, zdrave i Majka Zuhra, Danica, Verica, Lena, Dimnjačar, Zijada. Vidi Jana, otkad redaju ta crta, kako mogu to... Zagorka, Viki, Berina, Rada. Zdrave i žive bile, Allah vas nagradio ako Bog da, to je najpreče. Salema, Mirsada, Nikica, Vlatka, Monera, Olivera, Sueb, Zelkida, Nikica, Azdra, Snježana, Lidija, Nikica, Mersija, Nanta, Jenny. Ti ćeš uskoro morat da poslit nekoga sjediti. Hoću, Haman, baš ću morat. Vjeruj da mi treba nekad više od sat vremena da odgovorim komentare. Koliko komentara ima? Pa no, ima, tu treba sat i pol, dva. Kristina, Ema, Fatima, Jasmina, Hamita i oh my goodness. A sine, tu treba... Da te pročitam komentar od ove jedne osobe. Ovo je smiješno, rekla sam da ću ja pročitati ovo, pa evo sad ovo imamo priliku da... Kaže, na um mi pao mali Mujo, učiteljica pita ko je izmislio struju Mujo. U stvari, Mujo digne dva prsta pa kaže, učiteljica majmuni. Pita ona kako majmuni, on kaže nestalo struje, babu kaže opet majmuni ugasili struju. A njima rekao, djeci rekao majmun. Jedna majka. Pa ima još jedan, kaže, sam sekunda. Ovo je malo smiješno, komšinica uvijek se žali na zdravlje, uvijek je nešto boli. Uvijek kod doktora on joj kaže moraš da uzmeš sve uzorke, a njoj dodijalo pa mu kaže ostavljam ti, kaže svoje gaće, svi uzorci su tu pa ti biraj.
O Bože dragi, šta? Oh my god. Svašta dragi. Hvala vam za viceve. Ako imate još kakav smiješan vic, napišite nam pa ćemo mi ovako početi da se malo Baš je fino dobro, smijemo. to je dobro. Eto, ja mislim da sam dovoljno za sada pročitala. Znači, svakoj osobi koja je napisala i koja nije napisala gleda. A neka će napisati vjerovatno. Nima Hvala, veze. hvala A vam, neko zdravi nima živi. vremena, neko Nek vas Allah nagradi, nekog to je sramota, najpreće. znam ja to, razumijem sad Da to. budete, da imate mir svoj, da imate svoj stav, najbitnije. Imati stav je vrlo teško. Spogled, mi zato kažem hvala svima, zdravi nam i živi bili i To je najpreće reći. Samo da šta drugo imate. da kažem. Šta drugo poželiti bolje nego zdravlje. Samo je zdravlje najbitnije. Mir u životu i zdravlje. To je najpreće. Jesi popila kafu? Alhamdulillah, hvala ti na kafi. Hvala ti You're welcome. Šta je ono onda bun? Koje? Ono crno, ono pušta. Ono ti je svjetlo. Svjetlo. Ja, svjetla, Za napolje. ja. Preko nisam vidjela nikad, nisam gledala. Nisam ni gledala, hajde što. Ako niste zapratili, zapratite naš kanal. Ako vam se svidio video, podijelite sa drugima. Pa recite šta volite da snimamo još negdje. Subscribe, like i share. Eto, hvala na gledanju, pa vidimo se. Šta bi volili da im snimamo?